شيخ عشيران وكسيات نتويين كرد عرب وسوريان پشتی شر جیهانی یکم و به تایبەت سال 1930 ده جبوب دستخستن و پاراستن وافن کردان گلک خبات مشاندن. ایرو پشتی کتنا رژیم سوریه کسیت نتوی و شیخ عشیران جاره کدن دمسوگر کرنا مافن گلن لروج آواده دو خازم ببن آلیک. دوی درباره ده کسیت نتوی و شیخ عشیرین کانتونا جزیره لهولازانه یا باجار قامشلو جوینک لدار خستن و داخازا و گراندنا داخازنامه سال 1932 کرن. درباره ده بجداران هرگولین جوینه و نیرین خاج کامیرای روج آوا تیوی را وگوتن. ایرو لوی کنفرانسی بشدار بونم تخوازن نو بکن سال 1932 حاجو آغا و دور 106 کسی دی وكبي دوكومنتك امذكرن ودانا فرنسيا وانا جبوني هنجي يعني دا خوازيا اونا وكبي جبوني فيدراليه كردستان سوريا يعني جبوني ما في كردان الفيدري وكو ام حموجي دزانن دوي نفيسي دجي هاي دي خويا كرن جو بوينارا 106 كس وكو مقوت هم عرب جهبون و سورياني جهبون يجو بير مذكرنا بجا براسي ام تخوازن فينا نو بكن جبرنها سوريا هناك يا جوهرتن تتشيبويا هاتيا جوهرتن حكومتك نو هاتيا ام تخوازن بيشتغيريه بكن ام وكبي جواكينا ام نا تاليه سياسيين ام تخوازن ام ببنا بيشتغر جبوني هردو الين ما سياسي جو كارب النيزيكي هب ببن وفدرالية كيش بوني كرسانا سوريا ربخاز. بجداران تکذکرن کو روشا سوریه پشتی روخاندن رژیمه مینایا پشتی روخانه امپراتوریا عثمانیه لو مجاره کدن حوجب دا خازنامه هیا. منبوتی بر اشخاص هرن منبوتی بر آغا و شیخ هرن. دولت سوری کو پشتی هریویا دولت نمایا دولت سوری جنوبت آوا کرن يعني او دم تشبه في دمي ما قلت اف مذكره دسته مده هيا او وثيقه ديروكي دسته مده هيا ام فيجينا كجيره تشي بكن بعين رنگي ام باكنا سروك عشيري هرمي باكنا مكونات هرمي ايرو الفيدري سرياني جدنا مده هنا بهورم هن كسين عرب جهنا كرد مسلمان كردن يزيدي الفرباشدارن ام جاره كدي وثيقه كي امزه بكن ووثيقه دين بردسه تفجره خوي سياسي کو جوار ببی اساسک جبو داخوازن مافن گله کرد روجاوای کردستانه. داخوازنامه سال 1932 داخوازنامه که کردن سوریه ج حکومت دمکی را شاندن و تیدا داخواز کربون کو ریوبری یک تایبت جبو هرما با کروجلات سوریه کوپرانیه و کردن پیدا ببه. لی مخابن جبر زخت عثمانی و ولاتین روجاوایی داخوازنامه نگشت ارمانجین خواه. رزقار بكن ويش كي رزقار بكن ويش من وين رزقار بكن يعني الجزيره قام مسار يقتلي بمسار يقبل اهمل حق اي فئه من الفئات يقطع